Hello everyone, welcome back to our channel. Kan biryani siam tura arsa akhan. Tang ho hi kan pola ta hemi bom te nau khat amul gold khamanga hemi nau khata hian hemi fian ni tablespoon ni hi limbutui kapola chuan buttermilk siam hei hi yogurt ayak mangdon ni chuan hei hi biryani masala ania biryani masala hi vishalami ania hei ho hi garam super garam masala te hi vishala ve kan oma imlichi hei hi vishala purunvar sawhthing inrot sa ania yang ho hi hemi chi li hi tahan kan polanga kan cha wang zan khat tihan kan pol tur ho kha kan pol zauta a tihan fricha zan khat kan da don ni zan khat kher da lo pun dar kar ni vel te po da thaya kan chang he biryani hi tablespoon khat ka tela garam masala hi tablespoon khat ka tela masala hi chu kai mani du dan azirin adjust thaya chuan ginger garlic paste hi 2 tablespoon ka tel bok ani chuan buttermilk yogurt ay kan man kha 1 cup chuan tihan kan chinanga fricha zan khat ka da don ni kan chicken biryani kha kan lo siam to nga heng ho hi kan mamo tur ani hei hi zan khat fricha kan da kha ania heta hian kan pal ho kha kan la siang chu o hei zan khat kan cha to kha nia heta hian aieng te chili powder te kan tel lo wangin alang var veka chan chu aieng helrim te anamang ti ka du lawa nakina ka thlak don tin chili powder te po no pang ei tur ni wangin kan tel don lo ni chuan kan tuna kan mang tur ho jong cheng hui nia aieng chi tel chuan hei hi ka frozen na mint pudina ania hei hi dhania ania chuan hei hi capsicum achan vevel kan mangang chuan purunsen hemi pathum hi kan kang rawang chuan hei hi akan nan kan mang bokang tuna arsa kan nan chuan ginger garlic paste kan mang bokanga chuan yellow food color le lemon yellow food color le raspberry red hi kan mang don ni a chen chu kan soyang khan chili powder kan tel lo wang khan a sen tu kha chuan chicken powder hi tlem te kan tel bok nga ti hang tur tan biryani masala kan tel bel le bokanga chicken biryani mother's recipe mi hi kan tel bok don ni chuan red chili powder hi chu athak du tan tel tur nya ke hi chuan kan mang lawang hei a ya hian food coloring sen le hei kan polang chuan ghee kan tel bok don ni thang zung kha tuna chuan arsa kan na kan man tur ani tuna chuan purunsen pumthum kha tel 3 tablespoon fian lian thum ang vela hian kan kang ram uk deuh that don ni mei sanga purun kan po kha hello kan ve char chaga kan po aram sen don chane purun sen kha tikhan kan lo kang zo to a ama hi tihan kan lo da chi don ni hi basmati rice cha tui vata fai taka sil fai no a cha ani a tuya cha no kan chhumanga kan chumna tuya tel fian khat tablespoon khat le chi al tok tur le hemi nachina kan soy biryani chicken biryani paste kan tel anga chuan patta kan tel anga chuan hei lawngpar kan tel bok anga chuan elaichi kan tel bok don ni chuan kan chhumang amin achan vel amin angin amin full ang nilawin
bela hian tui kan chuanga tel tlem te telanga chi hi kan khat chuan elaichi hi pathum vel lawngpar hi paruk pasarih vel chuan chicken biryani paste kha tablespoon khat chuan tespata kha pahnih vel chuan basmati rice no hnih kha kan thlakang kan chhumanga ta hian kan thlak dawn ni chuan kan chhumang chaw kha kan thlak tawh a tui hi tam deuha kan tihna chan chu basmati hi a rawn puam dawna nakina leibel ngai lo khan kan chinang kan basmati rice chum kha aron so khan a chin hon turania tukhan so borbora ama hi half cook turania ama hi lakchwa thei to ni hi mei hi kan ofanga atui hi kan thivek don ni strainer mangin kan rice kha kan phihula hian kan lo da hulanga hian kan chin leng purun dang pahnih kha kan kang lenga chuan bol lo sang ho kan pol nuwa kan sa hi kan thlak to don ni kan tel man ngai cha kha kan mangani ti engma ti bel lawin hi tle ma ron transparent ta ron uk deuh chan huna a bol lo dang kan thlakang hi pudina le dhania kan pol tur zat chu ni khani bol te khat ve ve garlic paste kan tel le a capsicum kan thak le a tuna dhania le pudina kan thak leang aieng kan thlak tawng chuan kan kang leang aieng hi fian te khat chuan mei kan ti hnia manga kan arsa kan tur hi ta hian kan thlak tawng arsa chu tian kan thlak tawh a chuan mei kha kan her sang lenga kan chokanga kan chopol zo huna kan chhina thatakin kan lo chopol le to boka ti hian tuna chuan mei hi kan sim aya chung shet ta hian kan da nga kan ur charang kan chhina nga asa kha alo nip tui em don ni kan ghee kha ta hian kan chuang tui don ni ghee hi avain 4 to 5 tablespoon vel kan mamuang kan du mom dana zerin kha chu kan ti tamin kan ti tlem thei ghee kha kan lo chuang tui a chuan kan arsa siam kha ti khwana lo om to a tuna chuan sima
mấy hi kan sim ve tong medium high heat chang khan kan sim ve tonga asa khu amin deuh to ni amin ti to chuan tuna hian khu asa khan ta a chuan tuna hian chok kan da lu tong tuna chuan alo ei thei ta hi kan biryani siam chunia kan chok chinange ka chok theng em o le lama hian fian camera ke nangai sia chok that lei thei lo tlat mai sa kha tuna thlenga kan chopang